Hai, ani itu family. Norok jaga tengah lam sakote ese hanya hai ani ketal video. Hangke ani tini kono wan sakja kere ang blog khainai hai ka ang video khainai hinai. Kaisa ang ti benai tongtete kaisa comment nu kha comment no ang kisa reply na musong kata ang ki abon bagi se. Ang video khaimani hangke khorak sa borok ang bini bomo mention khaina musong ya to phono sabi disinai profile lok photo kon phan koroi tongkhe ang screen ori rekhamo bini mukhang soho asike o borok gyan koroi o phungti bor sarik mai samani o mai khopsa samani bin saga kon phane gyan koroi asike kok sana ringya pura ano amte hine comment khayo bo bini mung kha MRB kungbara hani ritro do asike Sosya tipra sano haita bo amas bom tike sawa tipra sarong ni bagai nangka nanganu sadi nangtam jata tipra sarong no saitong ba nanganu nangka sadi anu bom ti hini comment khayo naro screen no nogoi mangkhanam 1 টাকা si income koroi abar sui pusi jakhonoi hangke asuk sini suino mai jari tono nang mangda jari ton deli nang mangda rangri jari ton phai Sini sui na tok tui sawo na kono bazar jinis sawo na mangso sawo kon phano saya bo tok bahan si mino sawo jeska pono bono salo 100 taka ni tok bahan pai mas aru busung hingke tamo busung boro ni rangmani jari ton sabono nung rupaya jari ton an bukara ni rang bai phun jar khata hingke nin tamung ja khasa buni bukara ni rang bai bui sinya jar mani nung tamung jang nung da rima tong shite hai ang mane ang comment no mo hakke bui bet comment no mo rang reply na mo singya do am tike haibon ang asike tini pra control khaisuga an dol ko ma sawo ignore khaidi kunta sadi haibon ang bong kok no ang borong no ignore khaisa ang tabo goro sanan phayu banam ti hin saw 1 taka phon income khaya ne ang income khaima hai nang tara khaiga sadi ang norok no kior skin ni mo hai fuldi ani lingwa haboi khaidi o am hai game rami circle rami novel hane ang norok no haino ang ase rang mangkha asung mangkha am khaidin tongwan tamang norok no hainda saitong rang maya woi kaisa video khaireka kaisa advertise khaireka rang busung mani tong nang ab saijaman gobang ma borok tirpura blogger tongo kior skin ni khaidi kior skin to jota borok no khaijak no khana norok bisirba borok tama hani video dara khaitong ba borok hajar rang nai tongo ang ni jibo nai tongo inge nang bai ke semang jang 1 taka income kari hanai ani ni jini income bai sa angan ku song no osane ri pai ro an amono pai ro an babu no pai ro angan bukala ni rang bai da pai ro ba bo ani ni jini rang bai se pai ro bele inge nang manon singsi mano nang taklai ni pujani jodi nang hindu hingke nin ama bai ni babu no pai der kha ri nang asung income khaina korang hingke ani je wan sungmao ta nang jibona sakiri khaini borok tong maya nin sago nang pora lekha ganang hingke ke nang asuk gyan kari kok sagla kamu moi ke ta sariane 1 taka income khaibiya abar sui pusi jak Bukrani rang bai sawoi serayo kajak bai ye leta pada tipra sarok tam leta patang manu khasa nang ano ani boys tabuk 20 plus ang tongo January 13 phagyang 21 nang ano 18 bosor ka khana buri ro kajak manu abo nang saimi da basana sat chai tong 1 taka phane income kari hane nang asik income khaine korang asuk sinin thani rang tong khainke nang boinam tike jealous nagla khamo nogale sinja da khiya boinam tike sajakti amte ki anu comment ta khadi rak amte ta wan sugli do je sakiri khane bo simen income khaima nu dunia wo ai beton mama ne hano public bor kon phan khaya borok 1 taka phan income khaime hane ta wan sugli gobang man borok no tongo ang borok sana musong bo sakiri khaya pono bo kentora bar rok phon rana hai ke khetorok a rok soi na khetor lai rok tana ba ke pon income khaina bo jang jani income ta he dana inga tam nangam ti ke saitong ba gobang ma borok tak ba hano gobang ma se business khai jang gobang ma tongo nang mani phaldi dukan di tam tamo gobang ma hai bang sana se nang le no no dijen saimo na jan jani income ni jai khanan thangai thanan tam ka khaina angam hai bari je ani busani rang bai na ang sanai an bukalan rang bai jana angke hanno ka a su ga 1 taka phani income kari ke tongnani bari phana ang tabuk ang butori hekya kaje jagang tabuk ang income khaina ni rongo ang ri gnai bo tangna rongo buthai bo saina rongo ang ri buthai sakya hangka se rang mane hayo tapon ang tabuk saya an bukra tai an dai am hai rok an babu songsa de ya an bukra cha ya ri buthai rok saimani mokol lok power thango nosto ngo am te henoi ge busak se kaham family mane tong ang laibo ke bu kono hanai kre sanai kre
hai jotono hamjaklai maya khailai tongkha kono saptam sanaba ri rok bai jar sta khadi borokno nung ri je saphano somdi ri ni jisman khadi nung video je sakapon khadi nung family bai nogo walai suklai koroi kaham ke tongkha ke nung public nono nungano bad comment khaita manai hino jeng nogo family kaham ke tongoi tongo ke nungano mohai ke hamya sawai tam semanai o Instagram reels rok nugoi kaijak tai tongna jana ringya chalai ta borok hingke borok ni wansong ma amo hai hingke borok no niji no borok ang wansong ta borok niji na amo hayang na hanai future rok borok jadi sikla hingke borok bo kaijagan ekdin sajak pura mana khai kutoklai wala lai haino nok rok haino mani rok khitalai walai bulai tonglai mani jatto pura no ang bokoi ni bunyam tiki comment khayo jajak yango teka sei ko ani bokhnai bara khaimani amo jajak yango kaisa tadi bokhnai bara khaipo kaisa bokhnai color po tam kaisa khai rmaya da tam kaisa khai boroi ge da bo anok ni borok skip pun sanai kiri kinong sanai sapsa bin bomong ni tola yang tola nani di comment no bana tam kok saka ani video kaisa comment kaisa nin boys busung ka sala nin age busuk sala an boys samai nung tang khaincha kaisa ekta video pun comment kaham khaiglak nung pori da tongba busuk zara tin pori hinile tam jin tin chima se bogus thangka no iskire no nukman kana khuk sakiri manan tipo sa jagya asike baka shitra pura baka shitra bla hanin ba tipra saro pori han sakiri to sama bathung class 10 jara phone pori thung to sama bathung manai han jan dene live aram ka sai ningli tong bathung nang tam sa jeng khasala se tipra saro hanna lila tipo ki sakon tam tipra saro am chana ka sari saijung tam tipra sano jotonon sa we pori sakiri taman thung am te sibin